Kurumirira gwakiriria gwa ciiko cia uici wa kahua kaunti-ini ya Embu, maabitha a borithi makoretwo magithuthuria ndeto ino thutha wa gukunyirwo ni muingi maria makoretwo makihanika githii-ini gia kahua gia Kavotiri ni maikitie ngono murugamiriri wa githii gia Kavotiri gukirikana ni akuruhanite na njama ya uici wa kahua ka arimi. Wanasema section manager ya quality hapo ndani tu wenye wanafanya kazi hapo already. Sasa kumbe tulikuwa tunajaribu, members of the public wanasema kila siku kahawa yao inaibwa, na tunajaribu usiku na mchana kufukuzana na magari, lakini kumbe kitu inaiba mchana hapo kwa inside job kwa hapo tu, kwa hiyo kahawa ndani. So already tumearrest. Kuringana na ripoti ya komanda wa borithi Embu ya Rugongo, mamunyitite na makunia 11 ma kahua kuma githii-ini kiu na no maramuthuthuria kumenya uria egwatire kahua gaka. Tulitime hiyo gari tukafukuzana na hiyo gari, ilikuwa inabeba gunia 11 ya which is kahua 60 kg per bag, which is 11 bags tulipata kwa hii gari KBF 509D. Komanda uyu wa borithi arauga makoretwo makirumanira na makinya ma ekwirwo utuku na muthenya ihenyeni ria kwenjera kiria gikoretwo ikiria kingi. Na sisi hatukuwa na tumejua kumbe hivi vitu zinaiba kwa factory ndani na hawa managers wale wako ndani hapo. So kuanzia sasa hivi tumejua sasa, kwa vile tulikuwa tunakimbiza malori usiku, tunakimbiza magari, lakini tumeanza kujua kumbe ni kitu hata naibwa saa 9 mchana. So ni kama hao wenyewe wale wanasimamia hapo ndio inakuwa wizi inafanyika hapo ndani. Muikwiro uyu erigirwo gukinyo igoti-ini na warimi maugite ni magutabania mururungano wa kuregana na aruti a wira githii-ini kiu aria makoretwo makinyitana na aici a kahua kunyamaria arimi. Kutoka kesho hata hiyo bond isiingie pale, tukaria nao twike barori tucoke tutige twekira interim niguo tumenye uria mira yetu ya Kavotiri igutwarithuga. Tutie na mwithoko na andu acio na merereke thiini wa mira iyo araka uria kungivotekeka, tondu ni reketie kunyita andu aya ti andu mangevota gututethia kuma vau. Gukiri uguo ni maroria thirikari ihanyuke kugathika mitaratara ya kugitira thithino ya murimi wa kahua gutaneha. Thirikari ya Mwarwanjagi rocio kugikinya thaa 3 thaa 2 tukorwo twa uniforme andu acio makinye tuaba na wira wetu ri ugakorwo ugethie na njira ikari atia. Turauria thirikari thaa ino itwonie mire ya murweni mira ira ivare murweni yao na ni ari kuma gukura mamenyitiririte na mose usukani matwonie program ira gukurwa evo nigetha tuvote kurima kawa na tuvire vo tondu twarega tuwe kurimira arume tukimatethagia ria turariwa ni thina. Irifotera Inoro TV jitago Julius Kareithi wa Munene.